Ardom, Pinya Daba Birta Long Penele Sami Raniti Mungpi, Nonal Zoikta, Birta Angton Pen. Haura Ghat Long Ok Achuari Tak BJP Long Kachi Oidun Pusi, Haura Ghat Pen, Nilitema Peranke, Nilitema Long, Birta Nakpale. Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Mate Bang Phukang Wai Arni Kate Boklang Damsi, Non Malom Karbi Anglong Along, Ratchari Avarmon, Ar Ombo Masonsi, Teklong. Minister Sarpo Barim Atur Bihari Bajpai, Sir Kep Kepra Troxi Ang Deng Pirte Kahachiani Pachetong Donsi, Matijong Inkora Poani, Haura Ghat on Teron Arong Along, Storkar Kachari Keme Arni Talondon. Babu Inki Dangariale. The type and scheme Lopacha. I want to Hoko. Itimode Hoyse, Joakali. The hope Laso Catalona Long Ok Achiwariason, BJP along Chioidun. Storkar Kachari Kemea Jamekalong, MLA Dorsing Ronghang, Yem Konsing Rongpi, Lapen Arisang Watum, Chetongdon. 97 Tom Atul Bihari Vajpayee জন্ম জয়ন্তী উদ্দেশ্যলৈ মণ্ডলে ইয়াত এটা জনসমাবেশ আয়োজন কৰিছিল এই আয়োজনত মানে আমি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্টক মাতিছিল তেখেতে সন্মতি দি আজি আহিছে আৰু হাওড়াঘাটত নিয়াৰ এবাউট 30 কংগ্ৰেছ ভেটেৰিয়ান ওয়াৰ্কাৰ্ছ হেসকলে বহুত দিনৰ পৰা আমাক চাই আছিল যে বিজেপি দলে কি কৰিছে কৰা নাই ইংৰাজীত এটা একা কথা আছে নহয় সো ওয়েট এন্ড ওয়াচ তেখেতসকলে আমাক চাইও আছিল তেখেতসকলে আজি ৰাইজৰ ওচৰত আমি যিবিলাক উন্নয়ন কামবিলাক যিবিলাক লৈ গৈছো আৰু দলটো আমাৰ তেৰণ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো দলৰ ডিসিপ্লিন মজিয়াত কোনো হাই কাজিয়া নোহোৱাকৈ মানে দলক নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ যি নিৰ্দেশনা দলে দি আছে সেইখিনি পালন কৰাও তেখেতসকলে দিছে সেইকাৰণে তেখেতসকলে ইচ্ছা কংগ্ৰেছৰ যিহেতু আস্থা নাই এইটো তেখেতসকলে কাক উঠাম কাক মুঠাম ইটোৱে মানে কেণ্ডিডেট বিচাৰি ফুৰিছে সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ তাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কোনো মানে মনোভাৱ মানে স্থিৰ নাথাকাৰ বাবে আমাৰ লগত তেখেতসকলে আহি জইন কৰিছে আৰু আমি তেখেতসকলক আদৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্টে ঘোষণা কৰিছে যে বিজেপিৰ পৰিবাৰৰ তেখেতসকলে আহিলে যেতিয়া কোনো সংকোচ নকৰাকৈ দলৰ কামটো Karbia Kayatum Loton Kurumate, Arnam Rurang Sina Sarpo upon Karchuamai, Nizang Karbiang Longalo Keroni Ahawar, Ronkimia Longta Alilalon Pen, Talondon. Matizong Nipain Korapli, Lapen Nipain Korapo Arnian, Ninia Bahakapidopon Amayano, Asonason, Kayang Tekpen, Chirablok, Hakoko Kapatu, Lapen, Kiju Lapen, Lunte Mukachipate, Hehui, Pedopon. Lang mepi rongkimi arong along athanbang longki hansepen kacharipon amayalong Kat News Channel ADPUT CEO Biren Singh inghi chetong don pen Karbia Khayatum hakko pen naki kroike inglong alok than thili langroi langjeng warmon mate natural aphan adana de ke thok kejir thanlo masame la ili tuma dhorom itum ke kroi ar nam ka piriji phan mangke itum bori ponai nili hem ke sar ke dohut Nilitoma dungarai molom dikreng molom an ke bihari hem donria se ajoa se pirila lapen la fualiam sarpo setame ninkana sekpen anikan vangta adon tina parkli la po an klem de kanglo seta nili bangkalo se bangke erta polam ta dukok lo ne mata kopilone lapen luga charli bom hor maset sarbura la hai alam nang thanwar ini kacari nang lang hukumat Charlie dunde tati lasi nili mo pen pulo nili tai nut rong mana mengkiku abang pulu punili kuwa lasi anu tin setame nili asona rong mana meng kunang ne dat je phasi nili pachini lo nili chuning ri pono lasi anu tin setame ili to kurusar hemangta rirang tar setame anu tin seta hala je khang nangji Kurusar tum ke lam ethe che khang naji po bangke alam puchodoi thanga kana hok abe thanga siksa abe than lap sita muthote la ethe ke che khang nangji po alam bang puchod na choklo sita khang nang ne lage ke khang ya lam ta we khang da sita khang da no ta laga ka helo lo sita
khang he pin seta kan hok ram la sukur sar phan jat tawe la se aning pahang thek nangi muni to tomhan Lasi laswaro na phan chepang choma te pirthi adang along sera dak pen ketok Clarton Clarbor pen kibidun ji aphan lapen kape chandun ji aphan anutina karbita ar pudo pusi lamphi paklang do Labangso amaya long hong hari dhorom ame bidisar bor sing terang kel e nijang longri ame akong chunbang ram sing kathar kel e tiripi bang phu joyram ronghang khironi press club ame phu mohon teron pen chenglok penang kheyaron barem ke koi akithe ke dingatom chophaluhi man pengaluhi pen chetong do Nizang Karbiang long Meghalaya pen ahoy chikoinot lang hempia long picnic spot akimi kapachithang jia phan ingnam rai komatum pen tarpang theketarasai kedeng Ingnam Raikom Hamren Center Range Officer Longkam Teron Kapin Katateng Pen Lang Hempi Subbid Officer Jagat Bosumatari Pen Japon Linsi Matijong Nipa Inkora Troxiani Lang Hempi Center Point Tower Kok Thomalong Lang Kongwei Alangsun Kapachithang Japang Tarpang Teke Tarasai Dengpong Laso Langsun laki Lang Hempi Center Point Pen kilometers isira achitim ansi dopusi Tarpang Tek along Stungpon Lapen katu kawe Karbiang longara ratum ningaronga je lapen kilangdam ji ninghangatum anta Tarpang Tek along Langpen adimalong ankile jia phansi Tarpang Tek ke tarasai dengnu pusi pachini Koilamati langso thedong along Presbyterian Kardom ahem kimi kangpu aronga je pen kapachun pona birta pherangke Peter Teron pen birta nang pale Arna maphan anong kapathe lapen kiro karcho adim ke ilong adim dunang chipu mathasi mondoliara ratum chirung cherek lapen dan kachipia tangka pen pangrumsi kardom ahem thipi kimranglo Labangso kardom ahem kimi Reverend Dr. F. Pachunga Field Secretary Karbiang long pensi ingpuponlo Lapen kardom ame Reverend Samuel L. Pachunga Longri Pastor pen kachipahim pupan amayalong arnamalam Reverend Dr. E Pachunga pensi kachitong arar doa na phang jumisen arnamalam phan ponlo Sardom pini koilamati along ilitum chingrum tholo la athe bangke la bangso kardom hen kimi Presbyterian Church bangso thedong akardom bangke kimi pini ilitum ingpu long tanglo la kangpu bangke la Field Secretary Reverend Dr. F. Pachunga lo la mondoli eso la tumpen la bangso kardom hem kimi bangke la 2008 aningkan pensi la chepetu pen kimlo mori lo ana mahir jume pen non ke ditum tang theklo pot neli ningarong lo la anam aphan anong pathelo na praise God. I am very happy that we could complete this beautiful church building, Langsotedong church building today. So thank you everyone. Ni paling kora trok December suhi rai kora si Labangsor ni pini itum dak kacing rumah tebang ke lasun hello dak itum marga hen kimi tangku program basi kem teklo nasi non ni li bangke dak bangso do monduli sar banglo mendi bidusan teron ko hello monduli sar kam si 2011 ko organization tang plan lo nasi Labangso agja hem kikim ka pangcheng lagi suwi hinira kep anikan pasiceng lo ala Bangso hut keceng laki ni tu makisar tum bang kotrok lo ala Bangso bang tropok bang trop hong mau pen ala tu make Bangso pi pen dam tang lo posi lo ni tu malong ke do ala Bangso hor purun na bake ni tu ma po purun ni tu la pen ni tu ma teye purun bang ke bang hini do la lan cholo
Lasi non ba ke alang itu mak kecil ateng pensi itu mabang so hema 2008 pen kim bom si pinian mak ke labang so hem kimi kang tulong pot laki ana phanta churolo lapen pini ke bang kato kawe coating si monduli kaprek monduli ke zatum rong ke zatum kato kawe phan same ana moment pen ni lang phanta chuma perfect lo Kardo mahem kimi kang puang mayalong pena anar mu chetong don si alila chang piduan. Dan malam soparapan birta mo ington iksena. Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? Have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite D4 Medical College. To know more, contact 93650376618. Dehena mo phit puthot birta long wang thulo. Denarong hawar along Karbi Student Youth Council aro ahin pen mei phula pen kongchen banga kimi arpu kachepek pon. Denarong Karbi Student Youth Council aro ahin pen kidam tang suri hinira kretroxia nikan amhang patheksi mei phu jitkro lapen kongchen bang wai song terang atomsi nang chari bom wang bom lo. La songsi mati jong nipa ingkora trokarni Denarong Higher Secondary School Auditorium hulalong meipu jit kro pen kachari pon amayalo wai song terang pensi alhi kapacheni aporen lo. Karbi Student Youth Council Denarong aro ahin pen arpu kimi mate meipu kimi ke jong pon laki jona singkro aphan meipu lapen the ang timung aphan kongchen bang arpu pek pon lo. Tadanten tum pili nang litum kerangke tum hanang pha pe nan tum nang pon itu nan tum na kero pila prase dan tum ke pini bangso Karbi Student Youth Council nitum kitam tangan ni 2017 pen aseng dat pen pinengan bang kenikan pon itu dak dana yang sirma nak chonglo na pini bang itu diri sapul program bang lo ke si nitum pini bangso mai long nitum present kimi la secretary kimi long lo la pelang nitum energetic la pen yang pik la apena lang nitum Karbi khei phan la dak den narong ara da tuma phan Karbi khei phan de semet pe Karbi khei phan paching thuri lang alang nitum pinang an prang chapon thepu la pe pachilar Karbi khei lang pachilar asa sai bang lu tempo busin chi khang lo tapelang nitum phan nitum harogar regional council bitu me de hejumi pikang lo alang nitum problem salong acha da problem sami nitum kesa si hin pe nitum arjam thepu la pinin nitum kada appreciate Junasing masalah pen angtong timung apa ni tu dah secretary peklo lah pen Junasing pro apa ni tu present peklo lah si alang itu leadership lo itu Denarong ara tu penangan kucing food peklo kono ko non itu KSYC pen taki mata itu theme do akipi do amoto do lah bangke nation building through education and cultural development asi jesemet pen Denarong area council lah tunta logo Charlie ari so jang apa ni paching thur lah pen chitang paching thur asai bang jesemet ke tempo tapi nitum arong tiname land awareness program land campaign na pen land awareness program na pen HVC campaign na bang itum ting namin
arong tina to kono din arong long pinang ando long le puthang tum chirok to amai biji la pen logo pacha lagi pachi hong di phani tum literacy campaign to ho central committee pen kilon zo la so program la so teng pen la da aro tum ta la bang so hiniap a program ma jasimet pet ni tum othip ji long le puthak la pen logo pacha li paching thura puthari tum jasimet othip ji Arpu Kimika Cepek Amaya Long Alhiaman Pen Hauraghat Regional Committee Mepu Long Sudar Ingling Kongchun Bang Edison Tokbi Lapen Dena Rong Karbi Student Youth Council Claim Bang Pubang Piatum Cetong Donsi Mai RDP Don Dena Rong Pen Perangki Raji Bay Nang Kilo Birta Pini ada babirta bang ngelap ang sikang ton iklong domi takmi kurwang tu